we are having a very special night. We just announced the special category winners of WorldStar, the global packaging competition organized by WPO, the World Packaging Organization. And I have with me the winners of this special category in marketing. So what does it represent to you to receive a World Star Award in this special marketing category? Tak potvrdilo se nám, že obal a marketing jsou nedílně spojeny a bez obalu se ten marketing dělá dobře. A je to pro nás samozřejmě velká štěst, že jsme se mohli zúčastnit a když se nám podařilo získat zlatý aktivní, to je pro nás dřevem večer. A potvrdilo se nám, že tradiční materiály ve spojení s moderními technologiemi je to, co dává smysl a to včené budoucní. So, thank you very much. Congratulations again for this amazing achievement. And we are going to have more categories, more special categories. And thanks everybody for being with us in World Star Award ceremony.